Icera rĩa kamĩtĩ ya senete URIMI kaunti-inĩ ya Bungoma rĩrarĩ na muoroto wa gũcemania na arĩmi a kahũa na macani na gũthikĩrĩria mendekithia mao ma ũrĩa ũrĩmi ũyũ ũngĩgacĩrithio mwena ũyũ. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ wa memba kamĩtĩ ĩno maraugire atĩ arĩmi makoretwo makĩhinyĩrĩrio nĩ tũrĩa nĩme tũrĩa twĩhandĩte thĩinĩ wa rũhonge rũrũ, no rĩu mareranĩra atĩ nĩ magwĩka ũrĩa wothe mangĩhota kũng'ethanĩra na tũrĩa nĩme tũtũ. And we want to see a situation where a tea farmer in every part of the Republic of Kenya is paid the same amount of money, regardless of where they are coming from. And we encourage our committees in National Assembly and the Senate to be borrowing good practices from farmers in different parts of the country so that we can have a coffee and a tea sector in this country run from the same wavelength, so that we don't have a scenario where a farmer from a particular area is getting more money than a farmer from another particular area. Tufanye haraka ili huo mswada iweze kurekebishwa na iweze kunufaisha wakulima wetu. Maana wakulima wamelia sana kwamba huyu mtu wa katikati, wanasema tutafanya aje ili tuondoe huyu mtu wa katikati, cartels ambao wamejaa katika sekta ya kahawa na chai. Na wĩgiĩ mogarũrũku marĩa mendekithĩtio watho-inĩ wa macani na kahũa nĩ mbunge, kamĩtĩ ĩno yugĩte wona mahetũkio nĩ magũkorwo na kĩguni kĩnene kũrĩ arĩmi na mendekithia ma arĩmi nĩ magũkuruhanio watho-inĩ ũcio mwerũ. Tunataka to open up rural Kenya ili mkulima wa kahawa asiuzie huyu kahawa yake, ule mwingine anapata faida, anaongeza faida kwa juu, anapeleka ule mwingine, anaweka faida juu, anapeleka kwa ule mwingine. At the end of the day, pesa ambayo mkulima angepata kwa mfuko inakuwa ni kidogo, kwa sababu kuna mabroka wengi hapa katikati. Na sisi kama wabunge wa Bungoma tuko tunaenda kuhakikisha kwamba tunakuwa na coffee auction hapa Bungoma, ili mkulima wa kahawa isiwe kwamba ndiye auza kahawa yake, anauzia watu kama 6, alafu hawa wanaenda wanauza kahawa yao katika coffee auction huko Mombasa, alafu wanapata pesa mingi. Ihinda-inĩ o rĩu arĩmi nĩ morĩtie thirikari kũnyitĩrĩra na kinyi ũrĩmi ũyũ hatarĩ kũgayũkania arĩmi na irathi kũringana na mũigana wa ũrĩmi wao. Kitu ya maana tulifanya sana kuandika barua kwa PS wa Agriculture, kwa sababu nazo cooperatives zilikuwa haziruhusiwi kununua mbolea ya ruzuku kutoka magara ya NCPB, kwa sababu unaona mkulima wa mahindi anaweza nunua, lakini yule anapanda kahawa majani chai haruhusiwi. Tunataka ifunguliwe, hata yeye akitaka kununua yake apate ya 3500 anunue pia NCPB, isiwe inaenda tu katika pande moja. Sisi wote ni wakulima. Mweri-inĩ wa 11 mwaka mũthiru, minista wa ũrĩmi Mithika Linturi hamwe na spika wa bunge Moses Masika Wetangula nĩ matabanirie icera mwena ũyũ meharĩirie-inĩ ma kwambĩrĩria kĩganda kĩa macani kĩrĩa gĩgũkorwo kĩrĩ kĩa mũigana wa ciringi milioni 500. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.